Toho roku prijaveni 3 grupi volonteroh. Perši dešecero už stihli do Kocura. Pred 2 rokami buli u Jameni, gdje pomahali vybudovac hižu posle Viljivoh, a toho roku budu šorjovac kamp Evanhelskej cerkvi. Napraviše mesto gdje še dzeci hodni odpočivac, preprovazic šljebodni čas. Hvarel Aleksandar Subotin, pastor Evanhelske cerkvi u Kocure, dodavajući že še budze robic i u srednjoj školi u Verbaše. Radit ćemo također u 4. julu. Budeme robiť u školi 4. julij. Obilíme 2 učaljni, a šľidujúceho týždňa volontere budú trímať edukatívni robotní za dzeci. Naša cerkva zašporušuje otveranie narodnej kuchni u Kocure, u ktorej každý piatok kolo 20 familií upotrebi hodný pojest varené jedlo. Tota ekipa volonterov zos Holandiji z organizaciji Pomoc Vostočnoj Evropi, dzekujuci sotrudnictvu zos Kocursku Evanhelsku cerkvu, už drugi raz robi u Kocure. Tradicijni volonterski kamp budze tirvac po 5. avgust.